Minumlah sirupnya, Wahyu. Hehehe, iyo, sebentar lagi lah, Ca. Deh, jangan basuh-basuh yuk. Anggap aja rumah sendiri. Hehehe, iyo, mau kasih yo, Ca. Pusreng lo makin di mana, Ca? Ajak dik Ca surang lagi, nyulai santiang hiper tuh mah. Main trio lah. Onde, iyo. Jadi, ndak ado gendong lah Cace ah. Ben. Ben. Kepai kamai, Ben. Mi, Iben kepaitan yang futsal jo kawan-kawan. Mungkin agak laru pulang stek. Kecen kapa jo amadi. Oh, iyalah. Elok-elok di. Jadi, Deh, Pak Japai main futsal lo ha. Tuh ndak jadi apa sering doh. Ca kalau dua ndak nio Ca doh. Wahyu kan noob mah. yalah bisu aja lepus reng tuh le. Mapa jo macanyo? Wahyu pengen kenalan jo calon mentuo ha? Deh, apa-apa keluar kota yuk. Maklum lah, caleg sedang sibuk kampanye mah. Oh iyo yo, kalau maca manyo. Oh, kalau ama dinas malam, kan nyo dokter mah. Oh iyo juga yo. Tujuh saja di rumah. Surang. Hah? Surang? Iyo. Oh. Le nak takut ca sorang-sorang di rumah ca? Apa yang ditakutin yuk? Ica lah tak biasa nyo. Oh, jadi pas Bona waktu Wahyu pemain kemari mana ca? Pas Bona Ica sedang sorang-sorang di rumah. Biasa aja nyo yuk. Ica ndak penakut doh. Bukan, ndak soal ndak takut doh ca. Tapi soal kesempatan ca. Kesempatan apa yuk? Itu ha? Itu apa yuk? Iyo itu ha? Yo apa tuh? Itu ha? Masuk nak ngeroti ca? Yo apa tuh yuk? Ndak ngaroti Ca doh ha? Tunggu wala ca. Onde, jangan yuk. Di mana Ca yuk? Ca belum pernah le doh. Samoknya tuh ca. Wahyu lo pernah le do. Sama-sama barajawa lah. Jangan yuk, pokoknya jangan yuk. Membona Ca yuk. Coba aja lah. Jangan yuk. Onde. Yes. Lilo mak ca. Hai. Nah. Lama yuk. Sekali itu lah yuk. Tambahlah ca. Masuk ya cik tunggu jo. Tambahlah yang itu celai ca. Aju boleh tuh. Yang itu ha. Yang maju boleh tuh. Jangan aneh-aneh jo le yuk. Mau buang bubalan wak lah ca. Jangan yuk. Kalau yang itu mau Ca yuk. Jangan yuk. Coba aja lah ca. Itu nampal yang lomak tuh mah. Jangan yuk. Jangan. Hours later. Wahyu pulang Lio ca. Yuk, hati-hati di jalan di. Bisik boy main kemari lek di. Bisik sore Ca masih surang di rumah. Hihi.